Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjupon. BJP asong aphan pahai etlo pu kaching ki pahemso kapa dopon ke ningdok me melo pusi apia chalsi yodwing atom pen pherang kya mai ingnipon non ke bangji bo signi phaipli arni ke MP kilik angthek paklang ponpo la solong BJP asong along kache patte donatum abangke na hok penon BJP asong atom aphansi pahai nang po pusi kaching ki pahemso pon pedo pon pusi apia chalsi yodwing atom pen pherang kya mai long pen arbok pon lapen lapuson abidi asai lang no claim that pulote kaheno hektik asai lo pusi pherang kya mai long pen lam the jai pon tangte alangni tom pen pherang kya thengno kaning jepon alam thile arjuponik sine press meet ki phanang ko alam the lapu hello kadu kabita lutum chini lo non ke bangji jun achiklo tarik pli ke lage election itum result ke paklang arni lo itum abut ka counting arni lo asi halasu arni phan sonis son thomalam ki thege ding tum phan especially presiding officer lapen counting officer tum phan kapachini kang tung mate kachunri kang tung alam through social media hoipen niltum kaningjeji phan sinil ngal tum phan chopha panlo alam the bangela puhenlo nilitum isi a source pen clar dak birta long lo je counting ani ajata bidi pen sitame BJP a party phan KPHG phan si rolling government atum pressure pipik pusinil tum birta long lo presiding officer la pen ke counting officer tum phan hala suhut alang tum phan ajat pen sitame BJP a song phan KPHG deji phan la tum chingki jithan edlo puni tum birta long pi mel nasi presiding officer la pen ke counting officer tum hala suk ruling government tum pressure ki pielong chi don dun ma chi don de ma la bangke nil tum klar dak long le chita chingki jithan edlo po birta bangeng tum long lo lasi nil tum hin pen alang tum phang ka pachini gang tung gala lo DC office pen nil tum phang counting ni phan kosom si hoda ki du ke thak nang ma pu training nang pilo officially training nang pilo hala so training nang pia teng pen nil tum counting agent to ana phan nil tum chithan pi mil la part ani tum additional ne tum count DC office pen jitu training nang pi pen apart ani tum additional ideas amokha ta nil tum training ta nil tum GP pa mil lasi presiding officer la pen counting officer tum bang ning ka chibi mande alang tum nil tum alam theipen kachini pachini gang tum alam thegela ku hanlo je DC office an copy sinil tum han training nangi pi mahala so an chotle nil tum kachini chota kuali ke damtang arni ahut ruling government tum koson pensi public votes bange counting arni manipulation ka kurima temper ka kurima hala so alam the bange account bank nilitum arjiding club and investigate lo into research lo itum no la long pe mail kasila tum ko natsi ko pisi ki klema hala so idea bank nilitum chini nonge chini pa mail nilitum lai hui bank DC office pen training ngai pe nilitum nang thanthe stala bank nilitum aka prek a source pen nilitum long pe mail lasi hala counting ni presiding officer la pen ke la counting officer tunjong si komane a party alam karju ben jongsi manipulation ki claim je phan kabor I do polo tangte hala so arni ke nil tum agent tum ke alang to han nep check po nang tum ma thanang ne je nang ne pe de jipu la ka 100% la ke nil tum nang ne vek po la pe nang tum chingnang vek po be chingnang check lo polo te la ke nang tum si responsible and nang kok po la ke athema no na dihuge nil tum AP social party pen sitame nil tum chisik pamme sin tum do la sinang tum la banke ko mane asong phan kaphere joine ko mane party phan lamkar na lam prestang bi pen card ju joine na tum ko mane party phan kachirab dun de ji phan sailang nu ki claim de ji phan kachidon dun do polonte na tum hala bang so sai bang ke ki claim le de ji phan sinil tum hin pen nang tum phan pachini pon kali polonte el tum chini lo hala bang so arni nang tum jongsi
kacing nang lo polong te nang tum mithang a sakuri sitame lake risk speak lo lapen nang tum mithang a reputation name heno po lapen ke labang so case ke lake dak judicial court long chol ke li lake supreme court long sileji lalo polte nang tum bang siksak dak ji lake la parta counting arlu agent dula po lapen hong ke public tum kening hong plan po ko masi laki claim ki chokche akang ki claim ma hala so bang phung kin tum na pang thek det po lapen la so lam ke ajat pe name hong ke birta le vek po ken public tum ta sentiment se doji hala so public a sentiment ma ke laki nil tum ta muk khang ni deji hala ta nang tum ka cheri se ke me lasi nil tum hin pe nang tum phan pachini da ke pachini kang tum alam theke la hello lapen angko ka chunuri kang tum alam kacunuri kang tung alam kel halo abang putin da mithang asong phan ke chipi haiya phansi kam claim pen election hut kaduk kabe chipe duk pen bang putin ta mithang party bang kam chi claim rablo la so ting ben si rat ke public atum ke mithang aning ke dok a party phan mithang aning ke do a candidate phan chong wai si ator ki so pigavut alang tum chipi pa mel halo swarni ke dam tang arni lasi latum aning ke dok rat tum aning ke dok ateng pen aron teng pen bang but chipi lo la si jong si la bang rat tum aning ke dok a party phan bang ke chipi kusalo pi ho support a party phan pidera phis tame counting officer tum ba presiding officer tum si hada counting arni manipulation claim that polo tante lake nangli tum si tame lake democracy aron karkan la pen ke constitution aron karkan ason man that po pen public tum phan kelang rop la soang text nang klang rok la sinang tum phan ka chunuri kang tum ke la nang tum democracy phan aman pira constitution aman pira nang tum free and fair la pen ke transparent halabang so akam ke claim pa meje phansi arona ting pen ke claim pa meje phansi nang tum phan chunuri pon kupisia hokma hala an sinang tum ke claim chojja phansi nil tum hin penal to phan chunuri lalo pol ke rata ning sampo la penil esinil tum a party nil tum tamna ning sampo bangka duga ba party tum la mithang party phan kam chi claim so laksi nil tum APS a party pen sidami ave det sidami nil tum do de sang se pen nil tum mithang ka duk ka ve chongda chutulo tangka pen sidami nil tum ekeng pen tamni tum arnier recharsi lumsi nil tum ta mithang a party phan mithang ning ke do candidate phan aki hajai ka thar phan ke pi haji phan nil tum ta claim dam chistik chidang lo halasu hut lasi alang duk veni tum chipe duk epen kipia vuta bang ke jong se haladak nang tum jong si kupina style ang no ki claim pen ke chipak ko mani phan ki pahai de phan bor ilo polonte lake nang tum ta adai the dungji lage lasi nil tum hin pen ninga khlong bana chundri ke la halo ko mane party tum presang ngi pi pen jok nang tum labang so sai lang no ki claim bang ke ki claim tum de je pansi nil tum hin pen chundri rong teke hemari rong hang arong dolong kawi pen ajok tim karbi anglong atoma phan ka choning ripon lakhain kora throk dwar bagori misi constituency angkang rong teke hemari rong hang arong along dolong kawi det pen ajok tim karbi anglong phan ka choning ripon pirthe muni da tum ki sungnai ke towar me lang henlu lason si mesen atowar kawe henlo ki sungnai akrong lu mesen dolong mesen atowar do pulotang te sarkar phan setami chotonte pinta un athima business ke klema tum sitami joymu chotpo anlote development mu chotpo sitami non ke rong te ke hemari rong hang arong malom ki dolong kawe pen ajok ki sung chetong nanglu labang so atowar si rong throk arata tum kache helat nanglu ahut pen ki lang the det pulote students atumta school college pen hem chirui rup titilo kedam tang aruni phain kora ner kep arnita dei thor along ration card family atum an berdun nang jipu kibi kithi service sarphu anta dei thor along ration card nang ke berdun wang laplo aphi ke hem ka chedam ahut ke langke thia jok check chedon si parnanglo lasi dolonga bang prabjen penang pieson de messenger pusi tim karbi anglong anparta education iam richard tok bia phan choning report tholma to pini mane dadak me 2-3 tarik ani alam tu mane perang kitu phang chu pha nang kok alam thegala phelo je mane ni tum lapu rong trokarat mane la mane tuar ki hinu la pen lang roi ke parun ipen prang ani ala dhakar ke bear du na tum lengi kuri don tum la hai tum ki du kisu jo ni si pinyani ni tum ako la media tum pancho hang nang kok lo la pen lang li tum ta bang chipe du ko lang li tum mane churu parpek lo aposi nili tum phan la tuar la pen ke la along tin delong la pen pini
lang aroi bihe gati masam bang ni tumha la pene ini karbar punang don picha mes tami non la rosla lang roi bang ni tumha karbar bang ni tumha suli ni suli ni aposi lage de long vek nang po kopine thing pia de long potala to nikan cap man nikan kre sihinyo et po aposi ni tumha ekdom cement tip top mamne mes sen pe ni tumha la sak dilong chong hu adelong la hello adim to la hello da bang ni tumha mane poka dilong pe ni tumha nang don pieson te posi council ke cari ke pen ke thegi ding atu phan la pen education em richard tok bia phan la pen ke ako kopine pwd kopine atu phan department phan chuning ri lo aposini to phan jola ana ke dukisung la pe galo pwd department tum la pe hala liwar tum ta ki pan nage pan pe pe yoni to aso ding tang pan pe lo na tum ka duwe da la media tum theklong lo yo ni tum মানে কামেত কেলে পিডব্লিউডি তোৱাৰ কে চিকলু অন পে ইটিক কা নিকাৱাং তা langli tum মানে panbe ari aposi panpe apo kopi chohlo ne মানে la kopini kithe giding tum la council kechari tum hala pwd lewa tum han kopini putong puhai da le kopi ne ala tu napa panpe da lo delong ka wichat kali kedang ba kisung jot kali toara ta ingram lab lo langbung lang pet pen belo ni tum aposi ni tum pingla media tum phan chahana kok lo ala tum ku bang si pedug lo Sini tum ke laan bang ke cak unilu, walam lo. Nanti lah so delong kan nuke ningkan kan baru pula. Pernah tengpi delong nang don pen non. Tengpi delong nang don bang ke 2000 pen la 2000 aprang lo. 2000 aprang lo hasil mana 2000 dolo 2000 aprang lo. Apa si dolo dolo apa si ha SCC momen huda kai lo Kongres ahut ka belu aso delong bang ke Kongres tungga mang himan melo la pen non BJP tum nikan troksi nikan kable alo la tum ta mang himan melo la pa prang dam tang Kongres ka hon tum stami daka mang himan melo atum nikan kep cari lang lo ako non na BJP tum nikan troksi nikan kep cari tang lo delong ke hinu arti ki ding tame pinyal ni tame ne PWD madang na chumria bela avela la ka belo kado be non rat tum dolo yo thek prong la tum hana juta me nang le tum hakhi doya jo Council Baptist Church North East India pen Green Sunday ke hokpon Christian atum atheke Jesu Christo aphan ke khroy adhorom anaphan CBCN EI headquarter Guwahati pen pini Green Sunday arani ke hokpon Wo signify hini arni ada porphai ke apor pen CBCN EI headquarter pen ke pathik atengsi Nilip constituency ke parlo chunteron arong Richomili Baptist amondoli apastor John Ingti pen Japonsi mondoli EC Deacon Kedo an secretary financial secretary women department youth department Sunday school klim somar atum pen church compound lapen tovar ari thengpia klim ke ASI ke dengpon Pastor John Ingtipen ke thanpon ke arni ke soapor arni ke soaret ke so kyun e ke ongaret lapen ason kaprek ake so nangke klangaret lapen langke khrengaret nampi namdor thengpi thengprang ke paru et ajoksi lason nangcheman lopusi thanpon lasi thengpi ke e ke tomon ke me longji langlongji ok iprantami misenji pusi thanpon choki holapen Philip Tiso Karbi Anglong News Pinini litom Karbi Anglong News apherang ke Dorsing tok BPN lakhain kora trok dwar bagore misi constituency Deithor police station ke parlo toko adong rongbong lekthe arong meilang tovar kawi pen ajok rat ki sung kache tong nangpu karjulong pen ko an ahok maklar dak ke pachini je aphan kahumridam Bangso ahu toko adong rongbong lekthe arong arat pen pherang ke atheng no klar dak pen ange thandun ki haladak arong arat aphan panong pisi current mati Mary hing anu jok lapen transformer ta pilo kedam tang lockdown ahut pen lo aphi ke anu jok lapen ari hing anta chepon thulap lo pusi klar dak pen nangche thandun lapen haladak arat akisung ke towar se tami kacheleng sungpekan lapen osomar lo ke charli athaita ave bangso ajok thoi ansi lo pacharli dun lo kedam nangji kilometer truck ando osomar kibi kithia tumta akeng pen loksi kedam lopusi chethanpon lapenon habar arata tumpen education iam richard tok bilapen CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan chuning ripon ke tower Mary Hing School abang prabjin penang pinangji pusi chuning ripon dolamara pen Dorsing tok bi Karbi Anglong News Karom Karbi Anglong raton prangsi Karbi Anglong News phan ka chinghon pen kelang wer donara ta phana tum phan suri karom pejeglo Lasi nonili nangka homri lake lakhain kora trok doar bauri continuity ke pardo Deithor area lo setame Deithor area pen kilometer trok bak sosilang nili pini ke bang lasi labang so dim long lockdown aroi pen lo usidili arjulong lo tapang so dim current kabe la pen
dak pinang anak sung do la sila bangso putak dak arada to mapan nili thethini ajupon lang to akhok alam par dak alam kachini fansi nili ajupon lang tangte nang tum ajudun ha nai ni asi rada rong rat lo la sela to maphadili lam thesi ajupon lang si betara ram de aprang sini tum Karbi Anglong news lang kan karong pajik lo nang tum rong amen ko son rong bong lek the rong di nang tum la to dai thor ya lo ke dai thor ya lo nang tum IM ke recharge to bi ke tang te ni tum ke thek long je hala bang so karen non ni tum thek long lo chok ke e roi la pen transformer tami transformer bang ke du transformer tami kan on ke churu po ni kan ko an bang do pola Nikan fli na nikan ponen dulu. Lockdown na frank palo. oh lockdown na frank pala di Kela so ke van tani tum rong ratan sui. Na so kasi paduk pen sui. Garis na mehe di ni tum la rong ratan sui. Four-wheelers na mehe tum sirung sui la so apus na thap na. Ako la so pen ke ilo ratan sui tum rat hoi pen sui hai. Ilo la sui ko dok we aku napatang ko pula hai. Aku la so pen bang. Sapivano, aku cita pun tulab le. cita pola bi pon tula la bang so bang kumar bang ila Lagi ledak, dari tholo lah. Menubah singa hai. manu ya singa Lahi klaim lo. Api aku putikan tulo, puso suivan tu pula hai. Aku apang hala lan arita ban lo. Na so aku cita pun tulab le. Kotek ante kini ante pun tulab le. angke nang tum la bang so puthak nang tum la anak ke sung lo angke nang tum education ni em recharge to bina tum phalam thesi ta be ma Abe, nam thesi ta be na puta lah nang cilang le. chilang Lahi ciklem ni kibang matuang le. acha karen ave la pen mi lang chetang ke nang tum la pusona ke sung dulu di Dolo, angke ni tu rong sang tiga setame 5 kilometer ne. 6 kilometer tu. Setame alita avelo. ali Tu bahasa kami ini apa ingat Nasi ratan dah teklong lo ratan dah sini ni. angke la bang so puthak nang le non Karbi Anglong termas council long ke thirklong education em recharge to bi phan nang tum hin pen nang tum kopilo chinu di tu Sini kan tu gala non ni tum ke tu bar mil hai lang nang pu hai. Oh, angke la nang tum dim school do ma be school dos tan gala dah ke than ke lang tu school. Job de lang tu lah. School ka bilu. school be lo Bilu mulam bang ke. nang tum la anak ke lo 100 kilometer ne do la anak ke lo kana tum school somar ko sons ra chit to jung no dakte Ni tum ke jo. Abi ar ni sitame. Hembang si tu jeng no. Ni kan bang sitame. Ang cepat achor par pik lo la si ile tumar jupon long lo ake hai lang li men ko son miong nang li men kiling. johon Dohon kiling. dohon kiling ang li ake hai dohon kiling bani tum ban than lo la si dak bikhai ko ke sung gela lo currents tame lockdown pen pulang te penengan ke penangan ajir ding lo setame lang tum phan piniani tame currents tame lang tum phan selam di pelang mate lang tum phan current tame pi pelang ki piji kali hala transformer tame ki chulo nang tum lang pon tame la pen pa me lang tum phan me lang ke tangti ongdung dolo la pela tum ke dam ke bang towards tame pinang anaka vidulo towar ke dam ke bang tame 100 kilometer pultang te kilometer shock an pultang te alang tum osumar tum logo chari tum school ki thonam ko anake sungge la na tum Karbi Anglong ara tum ingsaira nang tum thani thala pen pachini kha la pen Karbi Anglong termas council ke chari ake hai CM Dr. Turiram Ronghang la pen duar bagori education em recharge tok bi la dakara ta phanang li humten kopilo ko mathaji tangke la bang so puthak nang tum phan rat penang tum phan ke chinuri puthak nang tum la bang solam chak nang tum chipa playing mai chipal peng ple la si tang tele tum arju dun sanang la pusonong chele tum ni tum continue ni tum Karbi Anglong news pen tami tum bang bomji la non dong si ni tu la non ni tu nang tum phan rat phan paklang ponlo la pen puthot ni tum la bang so adim yong si nang lilelang la pen ka dok abi pulang te dak ake duk ake sunga rada ake sunga puthak ni le puthot nang tum Karbi Anglong rata thengno ni li puthot wan thuigi asnang tum kelang do anara phan tum phan suri suri kadom pajeri si nilam theri bek chek lo kadom Hingchong club pen pater pipon si marathon race mate nok be ke kat ke padupon wo signify hini arni ada por phai trok apor malom pen hingchong club atum pen chepater pipon si karlitang ritlo terang la pen karlitang kache lek thepi atum kache kimo amen pen nok be ke kat mate marathon race ajai me ke padupon
Sonsi Dipu Dilai, Sorihajan, DDS Road Lokhijan, RRC Bridge Pen, Hanjang Langso Sports Association an ada kilometer pho ansi bangso ke kat cepati pedupondo. Nokbe ke kat cepati kangpu pon alohi sarpo aman pen assistant professor Dilip Kumar Lekthela pen Chandra Singh terang atumsi ingpu ponlo. Anparta nong eke pajar amaya long alohi sarpo aman pen assistant professor Dilip Kumar Lekthe Chandra Singh terang Klengdun terang Meipu Hanjang Langso Press Club Rup Singh Rongpi social worker Rajan Rongpi athletic secretary Kasa Tahian Rongparpi athletic medalist Anparta manpeng ke doke thegiding atum chetongdun soarlo atum nokbe ke kat along ke hayatum amen lake winner Sanglir Teronpi first runner up Kajer Teronpi second runner up Jermili Kramsapi lapen Sopin Suatum nokbe ke kat along ke haidunatum amen lake winner Harmon Timung first runner up Son Ingti second runner up Arjun Chetri lapen under 15 boys Sarkang Tuiteron Pranthe Kro under 15 girls along Mir Militeron P Kritika Rongparpi master category along Joy Singh Ronghang Hemari Ingti master women category along Rumila Terangpi Mirdona Hansepi atumsi nong e chepalong ponlo. नीली मैन के संग में तेरन पी लपेन नीली के डिफुपेंस के बांग पतमी से के बांग अपनी अदा पार्टिसिपेंट फन लपेन नीली पायामेन के काजर रोहंग पी लपेन नीली पोमेन के कैंसिंग तेरन लपेन नीली कोचमेन के पोखेलेंग टीपी लपेन मंगल सिंह टी इनके सिकारिंग ही लपेन नी दाग डिफू एथलेटिक्स एकेडमी में से प्रैक्टिस कर रही थी I'm feeling very good and before the race I feel very excited because this was my first time marathon race in Hanjang Langso and I feel very immense and really feel proud to be a Karbi to win this game and I feel very excited also. To whom you want to give this credit? That means First of all, I give this credit to all my parents, first of all, and then secondly was my coaches, which supported me in every passage of my life, in studies, in practice also, and in diet, and in every financial problems also they supported me very good, and as well as in my studies also they very focused on my studies, and in this year I passed out my HS second year and I secured first positions and first letters in the economic subject, and I feel like without them I was incomplete and I could not achieve this success in my life, and every success that I achieved in my life was ghosted or dedicated to my coaches and my parents also. Means I want to express my love and my gratitude to all my coaches because my parents was my second priority. My first priority was my coaches, which supported me in every problems and give me a solutions and give. Any message you want to give for entire Karbi? Yes. Any message you want to give entire Karbi? I want to give message to the youth because today's generation was like that. People think that study is everything, but I think studies is not all that. Sports also a very good opportunity to the youth because we are the Karbis, we are the tribals. We have the strength to fight against every problems and every just struggles. So I want to suggest to all the youths that you may come to the stadium, to the ground in every mornings and evenings and do practice and achieve.